Samachi Chimikuna. Samachik shimikuna. Ari nishkakunawan Honda. Wasasa parlarishka shimikunaka hizumikuy sina kashpapish uku sungukama katigmi. Mana alli sunguwan sumaqta rimashka shimikunaka yakuyachishka kullkiwan allpa manga hawata churashka shinallami. Proverbios 26, 22, 23. Wasasa parlarina shinallatak chaypi yaykurinaka mana suqtaqkunallatachu waqllichiqkuna, llakichiqkuna, ashtawanpish suqllatataqpish nanachikmi. Chisme wasalla parlanaka kikin ima rimashkatapish ashtawanmi. Kikinpak shungupi hunda kashkatami kanpak shimika riman. Wasalla manapish kashkata rimanapak sapikunaka celos, envidia manakashpaka ratu phiñarinami kankuna. Yanta illakpika ninapish wañunllami. Wasalla parlariqkuna illakpika phiñanakuypish tukurinmi. Proverbios 26, 20. Yachashka shinaka wasalla parlaskaka mayqanmanta rimakun runatami llakichin. Shinallatak kikintapish waqllichinmi. Chika kikinka kanpak shungupimi chaypi manapish kanata ministik imakunawan hundachikunki. Chay shimikuna ñukanchikpi yaykushpaka suqtaqkunamanta imashina yuyanapi rikunapimi musuyachin. Kayka kikinpaqqa suq makanakuychu, kikinpaq kawsaypi wasalla rimarinawan amañarishkata fakinkapaqqa tukuy punllakuna Bibliata rizana. Paypak shimikunawan shinallatak ari nishkakunawan kikinpak shungupika hundachi. Shinallatak animachik runakunawan tandanakuy. Kanpak shungupika imakunatatak charinki kikin chaymanta llukshichinkapaq ministishkata. Imashinatak kikinpish kanpak alli riqsishkakunapish wasalla parlanata harkankapaqqa makipura ayudanakuy tukunkichik. Diosta mañashun ayudachun mayjanta urmachinapaq randika suqtaqkunata animachik kankapaq. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.